Pozdrav dragi knjigoljupci, danas vam donosim listu knjiga za one koji poput mene nisu pretjerani ljubitelji žanra horora. Prva knjiga je Oslikani čovjek autora Petera V. Bretta. To je biti raskošan fantasy roman koji prvi stranica stvara jezu. I to zbog svojih groznih čudovišta. Ta strašna čudovišta napadaju u mraku, a jedina zaštita od njih su moćni simboli. Te simbole ljudi urezuju u kuću. I onda jedan čovjek shvati, nakon što izgubi cijelu obitelj, da možda ako se simbolima posluži na drugačiji način i krene ih oslikavati po svom tijelu, možda se može malo i proaktivnije boriti protiv strašnih čudovišta i time potencijalno spasiti svijet. Druga knjiga je zbirka priča o čudnovatima koje je napisao Ransom Riggs. O Ransomu Riggsu ne trebam puno pričati. On je napisao serijal knjiga koji započinje knjigom Dom gospođice Peregrin za čudnovatu djecu. Ova zbirka je iz tog svijeta i donosi pregršt stvarno prekrasnih priča o čudnovatim bićima iz tog univerzuma. I priče su jako dobre i tamo onako za podzub za noć vještica. Treća knjiga je Kristijan Novak, Črna mati zemlja ili na engleskom Dark Mother Earth. Kristijan ovih dana pomalo iskače iz paštete, ali teško mi je ne staviti ovu knjigu na ovakvu listu. Roman je mračan, tužan, veleban i ima taman dozu magijskog realizma da bude savršen za ovako nešto. I zašto sam vam predložila i englesku verziju, meni se jako svidjela, čitala sam i nju. A ako ste jedni od onih koji se muče s međimurskim, ovo bi vam moglo sjesti ko budali šamar. Prijevod je pitki, izjednačen i stvarno jako dobar. Neman ili The Monstrous, grafička je novela za koju možda niste nužno čuli, a trebali biste. Po meni. Prekrasno je ilustriran. To je prvo. Kao drugo, priča je super. Kao treće, vrvi snažnim ženskim likovima. Kao četvrto, tu je magija, tu su čudovišta i voila. Savršeno za ovu listu. Peti prijedlog je Piranezi, autorice Suzanne Clark. Knjiga je zapravo kamilica na ovakvoj listi, ali idealno za one koji se zbiljno muče sa žanrom horora jer im je prestrašena. I za kraj House of Leaves koju je napisao Daniel Z. Danilevski. Ona nije prevedena kod nas, ali vani ima kultni status već godinama. Možda je najjače hororistično djelo na ovoj listi i potencijalno samo za najhrabrije od nas manje hrabrih. Djelo je jedan veliki kolaž apsolutno svega i specijalnost me vuči čitatelji čim dublje u svoj svijet. Očekujte neočekivano. Nadam se da ste pronašli nešto za sebe na ovoj listi. Ovaj video je napravljen u suradnji s online knjižarom libristo.hr i još uvijek vrijedi kod za popust ANAHR05. Bila bi jako sretna ako biste ga iskoristili. I bila bi jako sretna kako biste se pretplatili na moj kanal. Dragi knjigoljupci, imajte ugodan dan!